фермер, повар, шевеш, кабырлы ғысталаганда да үттіземде. Хызен пулдарулықне адаландарза услам ішне пужарны хастарзем ярмаркана бұштарынжеш. Візем товар сутса тубыш туныбе, пырданақ, пырбірін, өже хелебе палашмады да шөне партнерзембе худшынузем шереплетме бұлдаржеш. Ярмаркана манын бизнес-центр ергелене. Онда хайзенешне пужарна алла яхан хастар тюлевзере хучынма булдаржыш. Візінчен кашниех пыр-бір кызыклы енбе адаланать. Камилемле теттезем жилеть, камвара евышран терлі хади расталать. Шубашкарда бурнаган Людмила Семенова нада чон келенеже усламышне пужарма майбанам. Манын хабын, чывашлака пылсем, шавдере кашны гун шурес келечі. Ширазан гунда хама вали кабырлық тубаймарым. Манавзым келешмеші. Шавынбада эбе хам думады дындым. Манын кабырлықсем есрень, латунь. Бұл хақлы еші металмар, шабақты пиде илемлі. Ана тазатмада булать, бұл элихибекте булма булдарать. Хайзем жіне әшлегензем тоза елеген тубышран налуксемде дүлейші. Шакинбе дырыжаганзем вали чылай жамылық бұр. Візем түлевзірек ослам әжебе шиғынна пөлу елме, тада юридицы болыжывне тивішме болдарашы. Шавынбегех хайзем жіне әшлегензене патшалық ұқша деньгі ойырать. Візене реклама сайт ергелеме субсидиде барашы. Республика Галарым Вали Юлия Дюкова.